A ljudi moji, ima jedna tema koju stvarno želim podijeliti s vama. Čudo neviđeno. Šoferi. Postoji li razlika između muških i ženskih šofera? Postoji naravno, između čovjeka i čovjeka, a kamoli neće između šofera. S obzirom da ja dosta često sam u movingu, nisam šofer, pa me onda prebace ovi, prebace oni, tako to, a često imam i raznih stvari koje moram nositi sa sobom. Ja bi mogla znati kako je Čokolinda čitala Pipi dugu čarapu, ja bi mogao pisati te beštime i onda nakon toga snimiti jedan video čitanja tih beštimi koje ja sve što naslušam. O Bože. No dobro. Gledam maglu, ostatke magle jutros. Predivno. No dobro. Ovako. Kad se vozim s muškarcima i kad naiđu na auto koji ima ovako malo prepreće na putu, prvo osnovno je, bit će žena. Onda kad vide da je žena, jesam ti reka, glupača jedna. To im je, ja mislim, najžešća ko ti da volan u ruke. To su vam muške najžešće stvari. I onda ti muški produže napred i kada se nije ništa desilo. Međutim, kod žena, znači jedna od najkvalitetnijih ženskih beštimi dok voze je pizdati materina. Kreten, obično iza toga ide kretenu ili idiote, ali mislim da kreten više kotira na toj ljestvi. To im je ima njih koji kažu pičkati materina, ali brate mili, ženi kako izleti kroz usta, pizdati materina, kretenu, brate mili. Iza toga ima još par beštimi, ali to vam kotira od mjesta do mjesta, jel? Slavonke, recimo, sigurno ne beštimaju ka Spličanke. Dalmatinke, kako beštime? Ne, te se ne zaustavljaju samo na pizdati materina. Te još pola sata melju beštime od Spličanke. Gospe moja, čega sam se naslušao sad. I onda, ja toliko imam iskustva tog vozikanja okolo što me drugi vozaju, da ispred mene da otvorite dva portapaka. Ja ću to, portapak je onaj spremnik u autu za vas burgere. Ja ću točno znati ko je muški, ko je ženski. Ko muškoga imate ostatke, možda ima nešto hrane, imate neke patike, imate neke, ne znam, radne gaće ili alat i to. Ako žena, znate kako kažu, da je ženska torbica misterij, šta se stane unutra. A kod žena obično ima štikli, haljina, čičobrana, gačica, svega i svačega. Toliko stvari ima da još samo na popisu fali ljubavnika da voze unutra ili, ne daj Bože, mrtvog muža. A što beštimaju? Gospe moja! I sad, postoje dvije vrste auta. Kad je portapak, odnosno taj spremnik, čist i uredan. To je prva vrsta auta, vam je taksi. U 80% slučajeva vozim se dosta i taksima. Portapak je prazan. Druga vrsta portapaka, spremnika za auto koja je čista, je ona kad odnesete auto, dragi moji vozači, na pranje, pa vam je neugodno da vam ne nađu sve i svašta, pa ga onako u kese natrpate stvari, da se ne biste osramotili. Koliko je vas u ovom mom videu našlo sebe. Jebeš ti imate, a žene tek pizdu mater. Kako one znaju zaverglat beštimu, A žena sa ženom? Šta žena ženi može reći? Završit ću ovaj video u miroljubivom tonu. Peace, brother.